Mayap at magras siyang abak po kaya katamongan, at syuta na po king kadwapulot apat ng Domingo ning karaniwan a panahon. At kambeda po rin kaya katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, iya betala po ding makatuki. Para king kapasalamatan dari, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Celi Francisco Zeller and family, at Monet Gutierrez. Para King Aldorang Kebaitan, Father Rustum Tiglao, Father Abelardo Basilio, Father Victor Nicdao, Father Marvin Sinlao, Rolly Bayot, at Medic Pinlac. Para King Malalagwang Kapaldanan dari, Felipe N. Corazon Fajardo, Mark D. Clinier Bayani, Elmi Ronquillo, Apong Dubie Tongol, Rosario Di Marukut, Brother Patahos, at Brother Rolly David. Para King Special Intention dari, Ditz and Lita David and family, Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Punsalan, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Ada Ronesa and Annie Rosemary Lau and family. Para King Sablang Kaladwa King Purgatorio, lalong-lalo na rin kaladwa dari, Domingo Sr., Alfredo Sr., Domingo Jr., Lizelle, Jeneline Freal, Nestor, Leonida, Hipolito, Pasita, Alfredo, Benita, Jim Verson, Mary Angel, Oscar, at Remio.
Kinagyo ng ipampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabi kaya kayungan, maya pa abak kaya kayo po, sutan ng iniking kadwa ng pulong apat na Domingo, niting kananiwan na panahon, ng kulay green, yan ting may kakapatad, bang matampatay nga pagmasusyan, sisyantala pareng kasalanan tamo, at manyatapan tao at pakalulu, king apong Ginoo. Ginoong Yesus, dinalan kang maragula kasakitan at aduan mong pusanan mila, ring kekeng krus kagulutan mo, Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, tigmus ding biye mo at aduan mong ibating mi ingke kami, alang-alang keka, Kristo pakalulu. Ginong Yesus, may bangon kang pasibayo kay banding adungaldo at ipangako mong akit ming biye kayabe mo, Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa may paintutu pakaluluwa na katamo at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Manalangin tamo. Oy paming atsuban mo, miglalang king sabla, baligdan ming kaya kang balayan, king oras ning kayang pamangailangan. Uling bukod mong ika, ing pagmula ning kaya kaming kapayapan. Pagkaluban mo king dangalan, ang pakilala ka rin kalulu king Espiritu. At ipakit mo kaya kami, ing degula ning aus mong, ining aus ming sumuyo, baking makapakirake king kapayapan ng Kristo, amidaon king biena, king kasuyuan ka ring sablang. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginume. Pamamasang ibat, king libro ning Propeta Isayas. Dinina na akong pamanalastas ni Ginoo, at ako linaban o ginulot kayo. Inarap kay gulot ko, karitang mamatbat kanako. E kulay ng banganan,
inyang inumis dako. Inyang sepulyot daw yung balbas ko, at pinluran in lupa ko. Dapot, insultura ka na ako, naku anano balang. Uling yung ginong Diyos, yung kahong babiya kasaupan. Siniknangan ko yung loob ko, ban api bata ko la. Balo ko king mila ko yung kanakong dangalan. Uling yung Diyos, malapit siya. At patunayan no, king alakong pamikasala. Ating masikan loob, abisang mandalum kanako. Gusto niyong munta kami king usgado. Pabustan niyong karin misampang demando. Ingin ng Diyos, siya mismo magluwalo kanako. Ninungin ni makapatuni, king mi kasala ko. Ing amano ng Ginoo, king arap ng Ginoo, karin ko mabiye-biye. Kaluguran king Ginoo, uling pakiramdaman ako, ning manalangin ko. Pakiramdaman ako ning mamawas ko kayo. Inyay ka na akong ausan, hanggang ating kong pangisnawa. Inyang miras ko king bingit na ning kamatayan, at tatalnaning Seul akarinan, mikatmuan kong takot, ampuang kaligaligan. Kanita minaos ko, kinlagyo ng Ginoo, nga ko, o Ginoo pagparalampu ko, iligtas mo ko. Mapaglunos siya Ginoo at makatuliran. Ing kaya katamong Diyos, Diyos siyang malunusan. Ingatan no ng Ginoo, diya tangalang akarapat, inyang atsukuking panganib, iying kanako sinagip. Linigtas na ko king kamatayan, ingluwa kong mamagos, pinulis nangan, at ina ko pepaborin, meray king kabigwan, king arap ng Ginoo, karin ko mabiebie. Pamamasang ibad, king sulat ng Santiago. Kapatid, nanong kwenta na, nung sabiyan na ning meto nga tao, atin kong kasalbantayanan, dapat ing dapat na, na naman patutuanan ni iti.
Akabos niya kaya ninganti kaniting kasalpantayanan? Alimbawa ating kabatad ame ngailangan imalan at alang apangan. Nanong kwenta na ning sabyan mo kaya, saw pa nakasana ning Diyos, e kapay dimla at mangan kasanang masalese. Nung emuneman dirinan imalan ayay sulod na, at kanan aya panulo ng dano. Makanyan ya naman ing kasalpantayanan, nung bukod yamong pamaniwala, dapat ala nemang dapat amayayakit kambena. Kasalpantayanan yang mete. Dapat atin namang sasabing, ika atin kang kasalpantayanan, ako naman atin kung dapat. Ing ipakibat ko naman kaya, anti kaniti. Ipakit mo kanako ing kasalpantayanan mong ala na numang dapat. At ipakit ko naman kaya, king kapamilatan da ring dapat, ing kanakong kasalpantayanan. Ing amano ning Ginoo. Para kanako, ing bukod kong apag maragul ko, yapin ing krus ning ginutamong Heso Kristo, uling king kapamilatan ning krus na, ing yato metene para kanako, at ako metenako king yato. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king maya pabalita agpangkang San Marcos. Lina ka Jesus, kambera ding alagad na, papunta king balen na ning Cesarea de Felipe. Kabang lalakad laking dalan, nga nang kinutang ka ring alagad na, king palagera ding tao, nino kano ako. Nga nang nikibat, sasabinda ring ngaliwa, king ika iwan na maminyag. Sasabinda naman ding ngaliwa, king ika i Elias. At sasabinda naman ding ngaliwa ang balen, ding pamuntok da ring saserdoti, at ding eskriba. Papatere, dapat king kalungaldo, subliyang niye. Marino nang sinabi ka relati, kanita kewanin na yung Pedro Jesus, karing alagad at tinutulya, king sinabi na. Dapat inarapan na lang Jesus, ding alagad na, at sebyana ni Pedro, nga na, dumayi ka kanako, Satanas, ingisipan mo, king Diyos, nun king tao. Pelapitan na lang Jesus, kaya ring dakala tao, ang ponding alagad na. Nung bisayang tuki kanako, ing ninuman, nga nakarela, payadyanin kayang sarili, pusananin kayang krus, at tuki kanako. Uling ninumang magnasang sagip king Biena, abating naiti, at ninumang kabatingan king Biena, king uli ko, at king uli na, ning maya pabalita, akit naiti. Ing maya pabalita ni kakatamong kaligtasan.
Maya payabak pasibay po. Kamusta nakongan? Palako tayong kopya ng brother. Yan, santing na kaman. Impong kaya katamong gold medalist sa lalaki, Carlos Yulo, may kadwaing gold. May kumpisaya ka nung 7 years old yamo. Ketang baryo da, keng eskwela da. Dintang ingaldo, emo keng eskwela na, keng balenda. Di na ba niya keng probinsya na? Hanggang keng meragul ng meragul. Keng national level at mira siya po keng Asian. Hanggang keng international competition at making world class siya. Nyapin po Carlos Yulo, yung pang-atleta na eya pang baryo, pang mabilog ayatuya. Santing na espachema kanyan. Dakal tamo pong emo athletes, noon pati artist, Lea Salonga, makanya niya naman. Eya pang Manila, eya pang Pilipinas, pang international ya, world class. Santing po, Denny, makikilala na mabilog ayato. At yung karelang talento, mipapasyag at makapag-perform la baski ninong makarangap, makarungot, no ka rin laman, agyang keng aliwala pang lugar, ay era kabisado. Burin sabihin, makantano ka matured, ketang talent da. Makantano kalulot, ketang skills da. Siguro, mo dapat ding artist silang makanyan. Aliwa mo ring athletes. Ing kasal pantayanan, dapat makantaya naman. Ing kasal pantayanan tamo, dapat pambaleta mo. Dapat pangbalenta mo. Mapang probinsya. Mo pang bansa. Pang mabilog ayato. No ka rin taman, nino mang karungot, nano man igagawan, sukat ing kaya katang kasal pantayanan, apapasyag taya, at babiyayan taya. Amen? Anya ini pong kaya katang ebanghelyo, maulagaya. Kasi kining ebanghelyo tamang dindam, ding alagad kapamilata ng Simon Pedro, pisyag da, ing kasalpantayanan da king apong Ginoo. King lugar ay iti, ing Ginoo, bala mo, mas pepakilala nung nino talaga iya. Nganapin Pedro, ika ing anak ng Diyos. At maulagaya po kayo nitang lugar ng nukarin milyari ini. Ating lugar ng nukarin milyari ini, karin king Cesarea de Felipe. Cesarea de Felipe. Lugar yun po yung Mader. Baka manakit malagong maglakad. Paluklukan niya po na yan. Ayan, bang yung mga Cesarea de Felipe. Ito yung lugar. Nano yung lagyo? Yung lugar? Kasi po may istorbo ko kay Lagunang Mader. Cesarea de Felipe. Nano yung Cesarea de Felipe? Metong yung lugar ding pagano. Lugar dereng Romano, karela yung lugar ini. Enya Cesare. Huling sa kang Cesar Augustus. Patungkol de king meging pamuntok na ning Rome. Cesar Augustus. At kini atin yung kadugtong nga Cesar de Felipe. Felipe, kasi Felipe, kapatid na itang Herodes, ape patabtab batal kang Juan Bautista. Huling dini, anak ng Herod the Great. Bala mo ilang may kakapatid at dula, pay party-party ding sakop na ning Rome. Niya tetrarchal rin. So ini, sakop ng Felipe, yung kapatid ng Herodes. At pepalagyo na yung lugar ini, mo kabud Cesarea, bang i-differentiate niya kitang metong nga Cesarea, dinugtong na yung lagyo ng Felipe. At kinipong lugar ini, ating lampe mga wang templong pagano. Daon ka rin aliwang Diyos-Diyosan da, lalo na yung God Pan.
At inipo ka ng lugar ini, masanting niya, masanting ing agos na ning danom, ing vegetation, niya very conducive for pilgrimage, ampong for solitary, tang katahimikan. At kinino dela ning apang ginureng nga lagad na, kining lugar ini nung tahimik, bang ila-ila pang misabi-sabi, at maging malalam yung pamisabi-sabi ra. At kinipin karin o kinaning apang gino, nanong palagya da rin tao ka na ako? Ngaran anyang kay pinersonalize ni, kayo, para kay kayo, ninoy ako. At karinepin po pisyag Simon Pedro yung pamangilala na king gino, ing kasalpantiyanan na, ika ing Kristo. Kimbong ebanghelyo ng Mateo, kini niya naman pinili ni nga pong gino, Simon Pedro, at ika Pedro, king batungay ni italakad ke, ing iglesia ko. Kining lugar ini, lugar ding pagano. Buni sabihan, alang Hudyo kini, rugal ding maniwala king Diyos, ding Israelita, lugar deretang aliwala Diyos-Diyosan, at sasamban at kikilalanan a Diyos. Pero king lugar ini, ay naman kikilala kitang Diyos dereng Israelita, karin biryana ning apo ginong ipasyag dereng alagad na ing pamaniwala da kaya, pamanyal pantayad da kaya. Na siguro very importante ya po. Kasi nung makairap ka karetang aliwang Diyos-Diyosan, pwedeng tanay sambang ko, itang metong a Diyos-Diyos kita. O ning kenya li. Pedro, king nung pamanalakaran, iking Kristo. Do, na pa masyadong aintinyan Simon Pedro nung nangkabaldugan ng Kristo. Kasi ang isip na king Kristo, itang maging political king ya. Maging hari yang manimuna king Israel, bang labanan doreng Romano, asasakop karela. Bisalam pa si bahing maging independent nation. O na yung uling ing Roma, yang sasakop karela, lalari ko nga karapat, makalalam laking Roma. Anya, mangarap lang datang itang malambat ng makapangakong maging hari ng Israel, kalupa ng haring David. At ing labi ng Simon Pedro, hinina hindi, ing haring ay ni Jesus. Anya sabihan na ni nga pong ginong, ing Kristo, ing anak na ning tao, kailangan niyang marakapya, panasakitan de, isakwil dering makatuan ng balen, papatere, dapat king kaltungong aldo, subliyang me. Naatanggap-tanggap Simon Pedro kasi king buong isip na, nung hari yun dapat mate, dapat marakap. Nya ka rin ang pedino ni nga pong ginupin, ing partine ning pangakristo na, ining malyari ngayon na busal ning makanya ning malyari kaya, batende, man manatiling makalibing subliyang miyem. At iti ing panyatan ng aldo, ing ipanaral da, ipasag da rin alagad. Nya mag-pass forward ka mo po kang Acts of the Apostles, uining simpleng mensay da rin apostol, lalo na Simon Pedro, Kristo, ake kayong peparakap, pepapapako king krus, sinubliyang mebye. Uiniping panaral ng Pedro, agyang libutad at arapan da rin, kikilala king apong Ginoo. Agyang at siya kareng aliwang lugar, agyang nino pang karungot da, agyang datay nga do, panasakitan de, pagbantan deng paten, tabili, kawani, naibalag, iting pamanyal pantayan na kang Kristo. Anya, Simon Pedro po kini, metong yang magpaganakakakatamo, no karintaman, nino mang karungot tamo, ala tamang kesaritang bansa, sukat apasyag taya naman at abyayan taya ing kasalpantayanan tamo. Amen? Then kaya po yung kakalungkot ko, uling ngeni po dakala Pilipinong mamamag-abroad, miras na kayong aliwang bansa sa bagay ng kahit in Islam countries, Muslim countries, Buddhist countries, kay makula kini rin katolikula at kabalik da kini kay ba't da may mamag-abroad, aliwan o kapaniwalan? Ita pong makalungkot ang makanta. Atin namang aliwa, kabud may kola kini, masipag lang katoliko, karas ka rin, kasda mo,
biyayan de pa rin, gawan de pa rin kasalpantianan da. Pila na pong istorya din damtamo, ding anak kasi sesenda, potang kayong kakantara, Catholic songs la, at tuturuanan dong mangurus ampong mga di. At oreni dining kapatatang Katoliko, area mo keti pisyag, ing karelang kasalpantiang gapong Ginoo, agyang atsura keng aliwang bansa, may ngari lang missioneros, missionaries, adarlan di Kristo, kareng akakarungot da. Kaya pimpuking Italy, asnong kasayari gureng pengari ding Italian, kasi nga nakda, ay rali lingunan, dining kasaup dang Pilipino, kanilang mababiyasa rin anak da king kasalpantayanan. At inipin po yung paganakanan nini, itamo sukat makanyantangan. Ing etamo mo Katoliko, king potang atsutabale, etamo mo papasyaging kasalpantayanan, patsesi simbata mo. Nune, even outside the church premises, dalantamot bibitan no karantaman munta, king obra tamo, o ninuman nga karungot tamo, sukat mayakit, king pamibiyabiyat tamo, ingita mo makakristo tamo, makaapong Ginoo tamo. Yapin po yung sasabihanan ng second reading yan eh. Yung second reading tamo, king sulat ng Santiago, nga na, kapatad, nanong kwenta na nung sabihanan ng meto nga tao, at ing kung kasalpantayanan, dapat na, na naman patutuanan iti. Para kang Santiago, ing kasalpantiyanan, mo manatili hanggang labi. Mo itang sasabihan mong, maniwala ko kang Kristo, magtiwala ko kayo. I trust in Jesus, I have faith in Jesus. Pero nga na, daan emang keng pami dapat kasalpantayanan niyang mete. Nyapin nga na nga sabi ng Santiago, ipakit mo ka na ako ing kasalpantiyanan. Ing kasalpantiyanan mo nga lang dapat. At ako ipakit ko keka. Ipakit ko naman keka. King kapamilatan daring dapat. Ing kanakong kasalpantayanan. Anya, diyan po yung kaya katang ebanghelyo, makadugtong yakini. Sinabi na ni nga pong Ginoo nga na, hindi namang bisang tuki ka na ako. Kailangan payalyan ay sarili na pusana ng sarili ng krus, tukiya ka na ako. Huling nga pong ginuyang kaya katang tutukyan at tutularan. At yung pamanukita mo kaya, na mo dapat angga king pamagsalita mo, pamangamana mo, mayakit siya king dapat at pamibebeta mo. Itang sasabihan ng, hindi namang tutuki ka na ako, sukat payalyan ay sarili na. Buri sabihin, bagay kang metong nga Kristyaning selfishness, ing makasarili. Ing bukod mong ing sarili na ing tindyana, nun ing makabagay ugali kang metong nga Kristiyano, itang pakibalak no reng marakal, pakintindi no reng marakal, kalupan ng Ginoo, other-centered ya, ay self-centered. Kibat nga na pa, pusanan ming kekang krus. Pa manantindihan din nga lagad na ng krus sa ini, hanggang mate. Pero kini, kakitay mo yung krus, anting misyon, dapat gampanan. Katungkulan at responsibilidad, dapat biyayan, ang pong panindigan. At itangan po, tintang kanya-kanyang misyon, ketiking yato, tintang kanya-kanyang responsibilidad. Bilang talasawa, o yan po, pinili yung ing beyo para puryan niya at paligan ng Diyos, kapamilatan ng biye talasawa. At ako po, balo ko, mayan ing maging talasawa. Husband or wife. Dakal challenges, dakala tukso, dakala pwedeng problema, manibatan king kaya kayong relasyon. Lalo na yung pangapengari. Nengkay po, kukunang kay sarili ko, saan kayang mas masakit nga ako? Ing manyese kang anak, o kalupa mi, alaking anak, so kami kang pisamban. Sana pong mas masakit? Ing biyong talasawang manyese kong anak, o ikaming bahintaong matuang bahintao. Napalagayo, bisa kong palit tamo biye. Nangkay po ay isip ko, mas masakit siya tayong maging ima ang tatang. Bakit?
Then kayo, may itong mga oras kini, kyak-kyaking anak, mapipikong kami, keng pari eh. Uy, kayo, 24/7 yung kaya bering anak yun, nung mangyak, may atsaking awang. Nung maguluya, may pangandutan, ang pampamalupalawan. Nung may na ako, mga nanuna ka mo, niya, karagulahan mo ning maging imampon tatang. Tang magpasensya ka, pakintindihan me, alalain me ng anak, agyang makabuisit siya, yang makapikon niya. Pero, that is the cross of being a mother and a father. At bilang krus, larawan nining kasakitan, kapag subukan, pait, kamatayan, ang krus. Abe yan, keng katungkulan ng ting ima. Tangkay pimpo, potang mamangang kayo bilang pengari, lanay kang ima. Potang mamangang kayo, ninunguna mo waring papakanan ni sarili mo, ikang ima. Siguro sabi kayo, peko, laben-laben mo rin anak mo na ng mga latila pa. Nung ninong mamangan masadese para subuanan me. Nung ninong itang mikiburi king ulam. Nya potang kayo po, ikayong ima, saning pamangan nyo, ikayong ima, bandan taloy, nung nanong tagan da rin anak yu, yan harigong kaya kayo. Ita kasi nga buri kaya kayo eh. Gisanan nyo eh. Yan naman po labay nyo rin brasos yan, ang pangaragul. May naba ko keng sobra. Kumbaga keng restaurant, ingka ka na nyo itang Sharon. itang take out. Pero hindi po, yapin po yan. Yapin ng krus na ning pangapengari yan. At na naman po yung kaya katamang tingwanan na responsibility, obligasyon. Like it or not, it is never a walk in the park. Mayan at saguli. At kapilan man ita dapat itang nung nanumang masaya, masanting, manyaman niya ang kaya katamali. Kailangan kaulan tayo both the good and the bad. Both the sweet and the sour. Makanyan. Patitang mapait. Abeya. Kayan. Abeya keng pamanarap tamo king kaya katang kasalpantayanan. Ini po. So, San Pedro, santing na po pagan na kakatama. Sana pinitangang kini, no karintaman, mipadpad. Ni naman ding karungot tamo. Na naman ing kabilyan tamo. Sukat ing kasalpantayanan tamo, abiyayan taya, apasyag taya, nanapin, yung palagi ta sabihin po ang mayaring misa, ing paligay niya yung Diyos, kapamilatan ding pamibye-bye tamo. Amen. Hindi po ipasag tayong kaya katangka sa patiyang at ang sumabi, sasalpan tayo ko king Diyos, pengagliking upaya ng Banal Espiritu, ibay ka Santa Mariang Birhen, Adam Ponsa Pilato, ipako king krus, metet, mikut-kut. King kadungaldo, sinubiyang mebye, pipaitas sa banwa, makaloklok, wala ng Diyos, ipang mayupayang tutu. Ibat ka rin, balik ka naman keti, banmukum ka rin mabiyampon, menga mate. Sasalpantaya ko, king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, pamisamakling santo, king pangapatawad na rin kasalanan, Aduan tamo king ginuing paglualo na katamo at sa upanding sablang mangailangan kaya nga tamong manalangin, umeka Ginoo at iligtas mo kami. Ginoong Jesus, umeka at sopan mo ring makakilala king karelang talapagligtas at ngaming manalangin. Umeka at sopan mo ring kulang at tetagan mibyebye agpang king karelang kasalpantayanan at ngaming manalangin. Umeka Ginoo at iligtas mo kami. Umeka at sopan mo ring alang sapat a imalan aasulod, at kulang apamangan, ban apawi ing karelang danup, aldo-aldo, at ngaming manalangin.
Umeka at sopan mo ring manatiling alang pansin, king kasakitan ang makapadurot karela, at ngaming manalangin. Umeka at sopan mo ring mamusan kareng karelang krus, a eman makibalu, king ika intutukyanda, at ngaming manalangin. Umeka at sopan mo ring mibibili king panganib, karembiera, alang-alang keka, at king ibanghelyo, at ngaming manalangin. Ngini adwanta mo po ing saritang kapagnasan. Ginoong Yesus, pakiramdaman mo ring panalangin mi, uling maniwala keke ka. Patutuanan mi sana, ingkekeng kasalpantayanan, kapamilatan, ning pamibiyebye mi, agpangking biye mo. Ngayon kapilan paman. Amen.
Manalayin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daw, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Ginoo, pagirandaman mo yung panalangin, yung kaya kang balayan, at tanggapan mo rin kaya kaming ayin. Mananasanang ing pamanyambo, ning balang metong iniketi, magdalang kaligtasan karing sabla. Pagkadumiti ka pamilatan ng Kristong ginumin. Ing Ginoo manatili kaya kayo, yat nayo rin puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at lumang karino ipa, Diyos king alangang galubos may ipaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Kapamilatan ing kayang pangabait, may bait keng pasibayo. King kayang pamaylasa, may kabos kami king kasalanan. Kapamilatan ing pamanyubli ng mebye, may bangon kami king bialanganga. King pamagbalik na king kekang ligaya, lungob kami king kayaren mo banwa. Ulinita, makyabong kami karing anggang helat santo, kabang daralidda, ingalang tuknang dang pamamye kapurian keka, at naming kakanta. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ayin king Espiritu mo, ban para kaya kami madyari lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasat, kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Pira sunay binyane ka rin kayong disipulo nga natanggapan niya iti kung anat kananye, ting kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kadis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyening kadis, kaning disipulo nga natanggapan niya iti, kung an minum ko kaniti. Iti yung kadis, yung kanakong daya, yung daya ning bay talanganggang tipan. Ami bububu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa may patawaran daring kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ini kaganakan mi pa, ing kamatayin at pamanyubli na may biyan ing anak mo, darami kaya kaiting tinapin ing biyat ing kalis ing kaligtasan. Na yun ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Kapang babaeng pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan mi pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban beganap yung ilugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakamula naman, dig kapatad ming pepaynawan at maninayang subing niya, ading sablang mayang unabye, tanggapan mo sana, king maligay mong arapan, pakaduluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose king Esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimalmong kaburian,
king kakabaning panahon, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupuryanda kat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manalang tamid mong kapanaligan na lugod, king ipa, karingamanong tiro ning Ginoo kay katang. Ikawis mo kami o ginukisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasawapan ing kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naning labin mo ing kasalpantianan, ing kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ing mabibi at magari manggaman, king alangangga. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi, sana kapilan man kaya kayo. May kakapatatangan po, masyatangin ing ipupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo ng Kakaluluwa
Ngayong malugod at magalakatang Ginom, ing kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, noon tamang kimbirana kaniting banal ng komunyon. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat yagkasmin na mano mo, kumayat na ako. does not fade or wither. Can the world ever justify the emptiness in our hearts? Vain we deny. When will you cease running in search of hollow meaning? Let this love feed the hunger in your soul till it overflows. Joy you yearn to know.
Si Claude Tamungan po, pangadyantaya po ing Oratio Imperata para king kapayapan. Itamungan, O Diyos, sikpaming at yubanwa, ginuning kapayapan at katuliran. Mapakumbaba kaming lalapit arapan mo, kaniting panahon ng misubing kagutgutan. King pisasabyan politika ng dayat malat, kaniting kaya kaming dake ng yato. Kareng may ngalabas a panahon, pepanatilyan mo ing kasalpantayanan mi keka, anting metong abansa. Ing kasalpantayanan mi, king ganaka at kayapan mulo, yang mengabus alang kasasagkulan ke kami, kareng kakarakal akalamidad, ape pasari ning ketugwan, antimurin karin sagkul agewaming tao, kaya kaba ning istorya mi, anting bansa. Iligtas mo kami, O Ginoo, iba't king makatakot adalumdum ning gera. Pakiramdaman mo rin panigapumi, ngining daralong kami keka. Pakaluluan mo kami, O Ginoo. Anguwan mo kami, iba't karing pwersa ning dewakan, amitatake ning karokan, karing pamuntok ning yato. Uling maniwala kami, ela tao ring kalaban tamo, nune espiritu lang pamuntok. Ilaring at yuking kayo pa yan, at din talapanibala na ning karalumduman, ang mag-ari king yadong iti. Ding espiritual akawal ning dewakan, king mabilog ayato. Ipanalangin mo rin pamuntok ming, mi panibalanggawang masakit at desisyon para king bansami. Ipagkatiwala mi rin kapanayan mi keka, pati na impayin tungulan mi. Layon maniga po king pamatawad at pakalulu mo. Karempenandit, apauli rin takot at suspet sami, midungisan ing palalawe mi, at mingindala ning eustong pamangampi, at pamikasama ka ring aliwang katutubo at lahi. Taintim kaming magpanalampuke ka, O Ginoo, tinggawan mo kaming kasangkapan ng kapayapan mo. Nungno ka rin ang pamikasama, iyatad mi ang pamikalugod. Nungno ka rin ang pampanasakit, ang pamamatawad. At nungno ka rin ang pamagduda, ang kasalpantayanan. Nungno ka rin ang kasiran loob, ang kapanayan. Nungno ka rin ang karalumduman, ang sala. Nungno ka rin ang kalungkutan, ang tula. Itiadwan mi, king kapamitan ng ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibiyayang pong magari kambe mo, king kametunganing banalay espiritu, Diyos manggaman king alananga, Birhen de los Remedios, San Miguel Arcangel, San Jose, San Francisco ning Assisi, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Pedro, Santa Monica at San Agustin. Eko pa mo po tatalakad at tamo pong second collection. Ngayon third Sunday. Every third Sunday po, mira siya po karing adwa, Sancta Infancia, King Romea Puini, at indigenous people, palok po kanyang kaya katamong bansa ini, karing indigenous people tamong. So, sa every third Sunday po yung second collection, at ila po miraras kayong parokya tamo rin, then po miraras kayong parokya, deta pong first collection. Po parang operyo po kini, ila pong gagamitan tamo kayong operational expenses, na kaya katang parokya, pamayat kuryente, pamnueldo, yung maintenance. Siyempre po kaya naman, direnda ko naman pag Starbucks, karin niya po makakuha. So, nanuman pong panggasos kaya katang parokyang karin niya makakuha kitang first collection.
Then pong mga regala projects, kalupa na po yung Milyari Kini, yung pong renovation na ng kakatang Lay Formation Center ngayon, St. Augustine, karin na pong special projects din. So, may kwala po karing piyesta. Pwata pong mami ko kayong piyesta, karing karagdagan na pong fundraising na ng parokya, karin na po miraras, karing special projects. At po biro-biro yung gasos karin, yung mga gasos sa rin. Pero may gawata na po, uli na naman yung kayong kusang luba pa mag-donate. Ini po, ining Benedictine Monastery or convent kaya katamuya. Makanano tayo pong i-maintain kanya nini, na kaya mapwedeng kumaking koleksyon kayo ni para ka rin. Nga po mga di ko sana gamit tayo, baka tayo sarili ng papalto, pondo, magamit siya kaya sarili na. Kasi dapat makanya niya po yan. Ano nga tayo po aparento kasi sira-sira. Pero baka sakali. Namin tayo po ining convent nung nano po nga gawa tamo kasi sayang ining lugar. Pero ngayon po yung burita mo mong gawan, linisan tayo mo sa masa ng garden na kining gulot. Medyo mas minimal niya po yung kakatang gastos kanta. Baka tayo utilize tayo po yung ining gulot na ining Benedictine Convent. Okay, so yan po sana palagi yung pong babudget that ang babayo kayong kakatang parokya. Sana yabi na yung partinin ng bayo yung kasalpantayanan at kapamilya tayo niyan karin kayo naman po makapag-support ang financially kayong kakatamong parokya. Okay, so thank you po. Talakad-tana. Wala akong dindam kalaksing. Puro natang papel din bildog na na. Manalangin tamo. Ginoo, mananasanang itingay karisyang pigkadod mo kaya kami, ay implubensyano ring dapat mi at pamisip. Ang tabianan na kesana, tayran tuntun, king dalan, ing kaya kang espiritu. Tiyadan mi king lagyuna na mga Jesus, aginumi. Amen. Ang ginoo, manatilia kaya kayo. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paintutu. Ing ipa, ampuning anak, ampuning banal espiritu. Mayari ni kaya katang kapag masusyan o mayatana, paligayan tayong Diyos, kapamilatan ding pamibiyebye tamo. Salamat, King Diyos. Lakal po salamat at maya po oras kaya kayo po.